na masain video lo thir tu jong ka chi bai karon bu le chu tum video a chuan YouTube monetization ti dan tur chung chang kan sei do na alati lo ti ve du ka chuan uluk deng kan ngai thadon ya til har sa ni lo ania monetization ti tur hian mi fa te ni khara ngai lo wa kini pon kan ti ve thei ni ti ka hriang po ni se ati dan tur kan sei main thu ma tem kan lenga nia ai Facebook monetization tips and tools clear kan siam thina kan entry na amara chu tum chu ka sei tang kan YouTube kan pong kan hoi ve thung do na nge kan ti lo chan mi tam ta kina kan ti lo chan hi ati dan kan hriat lo wang te ani ya kan chu ma ni kan in sit wang te po ani bokin rin oma po ni se YouTube monetization ti tur hian qualification angai lo wa sa prong khiam khara ngai lo vai prong khiam khara ngai lo wa mi fa te ni khara ngai lo iti ve the ni ti kha lo in support mai la ati dan tur po all something ni tur devin lo ngai don ya karon sei don tuna po ni se YouTube monetization ti tur chuan channel ni photanga ya YouTube account ni sa vakin karinga chung in account atang chun mi video te point entry dona channel siam tur chun engai ti tur chu po ni se YouTube account kha han hong la i profile picture kha an click pop mai la he tilama chung lama terute i profile picture da to sa chon i click kan aron in hong don ta create a channel ti lawom don ta chon i click anga chon get start ti lawom lenga ta chon in click lenga chon i channel ming tu te i du da nang kha in chulu danga chon i profile picture tu te YouTube channel banner tu te ang kha thala te in upload anga nge profile picture ti le khara ngai kan ti chon i channel ani to ha ta i account personal account kan ni to lo i channel ani to bang atahan profile picture sana ngai Facebook apo personal account kan ne ya page ran kan ne ya khating de kan mai chon channel in de nei to chon khating ti to chon atop beratan customized channel information basic information alo among ta chuan in click anga in channel chanchin kim to yo in type lu tanga chon channel siam jo ni mai channel siam jo to chon channel ka imang thei to monetization kalkong izo tan thei ti na ni chu chuan channel kan siam jo wa channel kan siam jo chuan YouTube in monetize thei tur chon ti tur mi phu ta nei ve a chu kan sei le jok ang are don lo wa ulu dang lo ngai thale don ya point tam ta ka ma ro chu point pali chau a poi mo jol ka sei dona pakhat na chuan subscriber mi sang khatal inei tin ngai subscriber sang khatin ma ti monetize thei lo wa amara chu zanga ine tang chan chate ine ya ain honga chu life in ipe chuak be te anga zanga ine tangin tin i channel join tu te tanga poisa ran lu ta kha i lo alu be the boka amara chu emia lo lu ta hi awai na chan thei lo ta kin nan i channel join naman kha chang zani ta se 7% kha nang mani changa 3% kha YouTube na chang aum ji chon chang som sari nang ni changa YouTube in chang som thuma chang tin ani chu i poisa la lu te na masa ania phone se kha subscriber azon dan tu chu heta ga soi don lo soi vek se na ni lo wa nang maram hriat na chuan adop le a chuan video view kha kum khat chungin arei lo bera nge arei bera jo kum khat chung kha chan spek ni dona kum khat chung kan i video views kha darkar sang li ngai kum khat chung kan tia mara chu itin thei ni chon ni khata poi kim chon iti thei mai amara chu kha video hit dana le viral dana je te pon yang chu video isiam ti aje dana je te pon ni se da kum khat chung kha hun pe kin ya darkar sang li itin ngai chu mi tin thei du chuan all something ang berin soi meang video atam thei bang ang beri upload on ya video kha chitni om ti se to YouTube pa hian video pa ngai le shorts ma short chu video pa ngai 2 minute thum aya sei chin video ho ka video pa ngai ni ya short chu minute thum aya toy video toy te second som atanga khatyang som ni som thum po poi lo minute kha po poi lo minute ni po minute thum po ni se minute thum chin noi ram kha chu short chon ni rak ti se tu ani kami atang po kan tin thei dan ma maro chu short atanga tin thei tu chuan kum khat chungin i short video view tu kha mi 10 million ni nga ya kum khat chungin view tu kha amara chu hi atam mange kan ti mai the ma se kin ol sam thei deu dan ma short chimin an entama achan chu huna he lo wa toi te
ให้กันพวกเรา source กันกันพอเปิ้นก็ได้ต่อยแต่ second สมนี่สมทุมมินิคัดปอถึงเราที่มอยตักเลยงมมีรำมอยตักแต่ก็อย่างอันรอนโพสที่งมมักสักเดียวแต่พอนรอนโพสอะไรเราแต่ข้างเทียงก็วิวสักหลอดูจังก็พอสังลีสังวิวอะไรก็กันโพสฟูจนหาเราวันนี้ source ก็โพสตามไปลงให้มีวิดีโอปังไงสังลีกันทิ้งกันเราบอกกันสดตรงจุดบนทิ้งเทติก็เสียตัวนี้จนค่าapa niนั่นนี่แหละแต่เสียปฐมนาจวนYouTube policy กันสมง่าย policy จูกันเชื่อว่าแต่สวยแบบเสียนั่นนี่เรา YouTube เพื่อนอัน channel monetize ได้ตัวจวนผ่านจินเลยผ่านเราจินที่กันวิดีโอโพสอะไรอารมณ์นี้แบบจู่ๆไปหมดจวนปฏิเสธก็เสียงดังจู่สวยแบบเสียนั่นนี่เราว่าไปหมดเวลาจวนมิชิงจะอมนัดที่บอกบางทีแต่ไม่เชื่อเลยเราบางจงเลยเล่นหนังสีแต่โพสกับผ่านเราบุระจวนcopyright issue post ka phallo mi video varu chona post ve ngot ka phallo ni achan chu mi video iwa post ve ngot chon copyright mi video mi ta ni chon copyright issue thaya chu YouTube post phallo video upload tu ran ka nang ma sim ani tu ran i original ani tu ran copy hanti akan le lama chon kan ngai stick lu tu mai thaya kan chung te phone mo ta kan thian te phone mo video kan sim kan in copy chona ka tiang kan wa upload ka chu heta platform tanga bo post to copyright issue the ni lem lo chona poi rang lo ka chu kalama ka chon eng poi na lo ti ka shi la thabo ko me chon ka pathum na ni le ta sep apalina chon YouTube monetize ni chon i poisa i lo lu na tu ka account ni ko nga ya chu account chu tinge kan honang ti chon Google AdSense account kan hong Google AdSense account kan hon ka kan bank account te le kan YouTube account te kan thun zomang committee dan chu heta ka sei vek don lo heta ka sei vek don chu na sei don tu ka chu bangin a ram pain video ka ron siam ka chu a ram pa video siam na than deu ania til tam tak eng mo sei ve le tu tama chu til ti YouTube na kan ti tura til pali min put jinga poi mo pali ti jok yang lo ni ta sela chuan ato berna kan til pakhat kan sei lenga YouTube channel i monetize don ani chuan YT Studio application ni ngai YT Studio application ila nei lo ni chuan Play Store i zonga Play Store search button akan YT Studio tin han zong la alo lang mayang application kai download don chu chu nga tang kai na kan ti chuan YT Studio mang khan atang khan i din muni check the ni i analytics zong kai check theya chumi om zia chu takin nan YouTube atang ni check thei lo kha YT Studio atang ni check thei takin nan viewer ang jang nei to dar ka ang ja view ngai nei tin to ti te subscriber ang ja ngai nei to ti te tin video upload nan po YT Studio ka atha arang ti ka YouTube atang upload ti chu error tama server problem no au ma bang hen YouTube atang til upload chu alut te hi asak lu tu ka chu ang video upload nan po YT Studio ka mana tha tin mi comment lo han chan nan po YT Studio atang po ka chan ka alut chak bi arang bi achan chu YouTube a chon mi comment chang don mala error wa server error wa nga chan hlei thei lo inga ang chu wangin YT Studio tang kan khang ka ti jung te ni a chon in analytics check thea sei tong kan lo nei thei toi ni pe chen i lo tin khom ja toi an thea ti kan YT Studio ka atang ka YT Studio te lo chon YouTube monetization ka kim lo wa chu wangin YT Studio application ka download ngai tu ni cha ka sei tong khan khang kha poi mo zol chu ania ka sei tong khan YouTube monetization ti na ta na thil poi mo tam tak tools and tips ala oma chung chu video in mal te ten kala ron siam don ka sei tong khan AdSense account siam dan te tin video thlir ran dan te video siam dan te po aniang video kan ti hian tia camera kan wala top hi YouTube te Facebook te po ania an du dan ani lawa du dan camera size video size tur ten nei thina kang ang siam rem dan te po video kala ron siam jel dona chung ang ka video siam te rang taken lo mu be jel thina turin min la subscribe lo zong ten min lo subscribe turin karon som chewa YouTube min subscribe turin karon som chewa Facebook po ka profile ka personal account ka min lo follow sak turin karon som bok chuni Facebook ka post dona YouTube ka upload don boka IG ate po kan da bokanga tiang kan lo om na muna piang kan min lo follow min lo subscribe sak turin viewer zong te karon som chuni ka lo me